insieme a benvegni al Minisguard. Ich kann us vesis il mio studio de Minisguard onadina ter mia casa. Per biars de vus ai denton giunom questiamna back to school. A quai so interbunument dus mains scola a casa. En quelles veladas can nos burat vacanzas en ils scolars turnai en scola. Sco l'imprima e la seconda classe bilingua de Jon. An avende dos cun novas regles, a zwar levassa vens els mauns a tenere distanza. Bo in de lauter, ma bain de la scolasta. Coves insomma ter vus. Es se la grai de tornar in scola. Et coi quetems a casa insomma staus. Exact quai venus vogliu saver det Elskau. Hallo, io sono Ramona, vengo dalla Val Müstair, sono 10 anni e vengo nella quarta classe. Hallo, io sono Livia Tano, vengo da Vela, amo nella giornata classe. Ciao insieme, ne sono Nicola Pité, da Kunter, sono nella terza classe e sono 10. Mi sciacla c'è una ciuf per homeschooling anche il tempo di corona. Che la nostra trocla dalla scuola casa, anche se fisica la da racle, aber ros wenn sie dovrò la permettere diese tuise e tutto c'è roba. E che con cui va il pibia, quella si amnes ai mo iPad. Che la nostra mesa, ci wenn sie dovrò più time da corona per far scuola cesa. Ko vaja la mila vuk libra, siva vaja ko usceja is feiz, ci la scolasta am data nox, et lo stuenza sen kelts feiz o lo usce ding, et dei ci no stuent fara. Enge c'è positiv di time da corona e ci va manage ci van se un po' più pag da far, et si va sair un po' d'un mix pi dei. Also, jetzt è veramente cool, c'è non poden, c'è lavoro su letto e era la bler più concentrata con scuola, là era una canera. Ja, wir heute auch ein paar lässig dort prendere scia. Poi che sein mit tanto domine mai so rapidi, nicht che da se domandai genitus. Aber i troi ci va bec tutti tempi vis mis cumarats e bella scolasta. Also, ja, in Preis ci des halt un patotato con scuola, ci des a casa non sei a scuola de sper amo, con scolar, ci sei a casa tot su letto ed era halt schon un po' curioso. E si vivan gim bicim frar, che lo ergi tu mondes e da quel time ci van sa cogi scola, vai gi do fich blera mis frar. Also, id era halt un terrain der un po' complicato, non è do. E halt a scuola der schon un po' altro, ci si poteva tenere sul maun e domandare. Io sa halt anche il homeschooling, la si stai telefono, ricordo era halt schon un po' complicato, ma bleras robes la nishan do. Jetzt so lega, si musst bin gaba se le scolasta tu mes camarats. Du sei fai also 5 anni zusammen. Also, era mal lasciare crescere in posto da les magistras e da halt con scolarsi da mes compagni e da qua e ma le sulis in des wetter des ciauer les magistras. Iva grand progetto per spera scuola. Iva grand progetto per spera buzedes mis cumarats. Grand progetto per spera giura palla. Iva grand progetto per spera giura rota. Gis e ti van mai sci allegro della scuola. So, adossa os imprendins den conoscer 4 sogns. Ie es 4 sogns de glatsch. Bien possibile che vos es questianna udiu in l'altra gada dels. Ma chi hai insomma a de coccian tots exact os de dels. E quai sono ils sogns de Glatsch, Pancratius, Servatius, Bonifatius e Sofia.
Minchun de des vaglia sco sonch o soncha in la Baselgia cattolica e per quai dedicesce la Baselgia un di a minchun. Ed els dis dels sonchs de glatsch sun minchon tanter els 12 ed els 15 de mai. Per els paurs il temp medieval veren quels dis de ricordanza il signal che l'inviern es a fin e che las temperaturas venien più stabiles. La chanza ci ven de vo quels dis de che freit es tenor quella regla de paurs più piccna. Se las temperaturas es sbassan massa ferm, po il freit esser nosch per la raccolta, in postüt plantines jufnes, san gelar e morir per vid il freit. La soluzione? Pur semnar les eras da vo quels dis dels sonchs de glatsch. I da giardiniers da hobby ci lassen plantar flors, tomates ed altra verdura in urt, ci craien vida quella regla, e quai amo oz. Ma puciada mainch ne sa ingiun comprovar che els sonchs de glatsch porten las ultimas fredaglias in nossas vals. Freit poia nir in mai, usce freit che els paurs han tema per lur raccolta, e quai ne capita be tanter els 12 e 15 de mai, ma avant o da vo. Insomma, con quelles datas de quella regla de paurs daia un problem, curcia quelles nuda introduta dovreven els paurs amo il calender julian. Al 6 de javel centiner sai allora introdut un nov calender, quel che no dovrain amo oz, il calender gregorian. Ma als dis dels sonchs de glatsch in Svizzera sun restats als 12 fin 15 de mai, il nov calender. Sco ci para saia invlida de spostar als dis tenor il nov calender. Als dis de sonchs de glatsch füssen, schis fessla de tamaint, veramain spür affin als 23 de mai. Un sguard sulle datas de meteo Svizzera mossa in avant, ci ne dà in giuna comprova che els sonchs de glatsch sun marcantamaing più freit cols otters dis de mai. I des dimena be una casualità, ci des sta Stefana freist e ci agela in certas parts de la Svizzera. Dimena, Pancratius, Servatius, Bonifatius e Sofia nu porten ad una freidures, per la paia una regla generala, per qua ci des cler. Più de struscia la sta ci semna e più piccen ci des la chanza che il terrain gela. Con quel sogns de glatsch san meias plantinas su schon di de cletsch che hanno stau dormis per mai en compra quels dis. Ha? Menes boe? Essen so in Television? Aber I war schon bo pli per vus. En conoscis vus forse quai, sin sa fagina dece dormida, a leve so entra dei total mein in dentro lauter. Also, a schel stil da io son de che dia sei. Mattia van als Erizuns, quasi in levai avon imperiamnes oder dinasien d'un vien, ca cuzzau 4 mains. Ben capaivel, che in os forse un pau fluivels, a droven magari ci zona git. A quei agit, servegnani en in liuk che nus ven giu visitau avon 4 ons, e la pensiun d'animals a quera. Semciau è schon tot pels pins pazients, Roma per casas, cops e kistes pels Erizuns. Mo eun e cheu, no che la Melanie lavura, nuot cun cirà Erizuns. Erizuns blessai, han tocca nos un flau agit cheu a trimis. Pel moment viven vargas sia tonte cheu. Quei curcin è un pin paradis pels animalets. Dapertot dai casettas, Roma no che sanza zupà, pinches steunas, logens ideals per fal sien d'un vien. Ed in quels casets han Erizuns blessai per sentaglium vien. Quels dus che nen cheu e non bo propi alerts, perché agien bu migna freit aien gazettas. 40 ans di già la donna schön cirau als Erizuns blessai che lieu dam flauza nua, scogli Enrico che gest vinius od il sien d'un vien. Erizuns ein per derz, mo sperz a esser che se fan mal a droven agit. Kann sich ganz flach machen, so dass nur noch so dick ist. Und kann also durch so einen Spalt da kann rein. Aber je nachdem, wenn nicht hinten nicht weiterkommt und wieder zurück will, stellen sich die Stacheln auf. Und dann hat er Pech und kommt nicht mehr weiter. A Schenzamfla in Erizun Blasau lustar ins Portal ad una stazione che mira chi vegnan per Spefiz. Ina che è centanda cheu è la Gertrud. Ella è schon più veglia a Fleivla. E la natira survivesse alla Bopli. E con quei che la Bopli Bunstens dati den terren un paulatsch special con banana, una delicatessa. Meitli, hast keinen grossen Hunger?
Jetzt geht es ihr gut, aber sie hat den Schnupfen, sie ist auf einem Auge blind und darum kann sie ist alt, sie hat schlechte Zähne, bringt das Maul nicht mehr recht offen und darum muss sie bei mir bleiben oder darf sie bei mir bleiben. A per Celsvala, a si sperčko poseivel, aščenels puš pa je na voz alla natira, a na voz in quei leuk nu canza am flauels. Alla pensiun d'animals a quera fa la Melanie on las davosas preparaziuns pels novs pazients. Si dat sich hier der Playlavur per nus, aber je bi de save king gida quels animals a king varda quels onga gasan viver luda do. S'allegres? Ja, fitch. Alla nova staziun hai plaz per 50 erizuns, a quels vegnan cheu dati un pau da fa per chi vegnan spert pus pe fiz. Scing erizun vinna lu vin len in quella kista, lus venter verdenza scilanza normal, sci qui des esser i cas, lus venter vinna i miedi d'animals, a varda coi va vina von con quei animal. Lus venter verdenza con la pesa lu vin len in la stadela. Si guides esser beng verdenza sci la pluis ni auter animals che delbig fan beng lu spritzenza enenski contra quels animals. A suenter circa in mens qui en lupus pe seuns a frests vegnan els surdai alla natira leu nur chi sauden e. Se vus vesis as forza schizzunza neua in Erizun, los el meier de semplem botu ca enel. Se vus el sentimental drova dit, telefonai alla staziun d'Erizuns, a quels sanno exact ce chi de fa. So, quels è schon stau del minisguard de dots. Io gi visle vus in a biala fin di amna, tocan gleiti, vidja bien et tschüss tschüss! Quella via va na mendi. Ja nu.